Uba adal bat norum MLA barim ka North Shillong constituency. Uba deru ukartong jong ka Voice of the People Party banyakon ya ka election MLA arjar arpolai. Kaban salong haka arphonyo terik mta urempang haka sngi ulalej ban ai jubab hasadar police station. Halor kai ijahar ka ula ujar halor ka jingpanon kam baklai ka pisa. Kabalamang nakabanta banikun persya ya ka klam COVID. Ya ke ijahar uba adal bat ulamudu ya sadar police station. Persya ya ke jing syatu ne ya ke jingpanon kam baklai ka pisa. Balamang daka sarkar pedang syaka sarkar Meghalaya nakabenta banikun persya eka klam COVID kat kandai. Uba adal bat habai keren berkinong tok kubur ulong bah ka ar tarik unailar arjar arpuar ula bu jingkali apo ka yinor bar tauan halor ka jingpanlut ka sarkar nakabenta banyakun eka klam COVID. Barha pedang ka jubab nakliang menteri jong katanat ka koj ka khia ulai thu baka sarkar pedang kalamang tang hanyo penru klur syaka jela Meghalaya kum ka jingera pisa banikun persya eka klam. Henry uba adal bat ula penpau badangsyan unawat RTI ka jela uba des parsing rani ula pentip baka jela kalayo shispa karkandai kelur kum ka jingara pisa banikun persya eka klam COVID. Bat ula bu ka jingkali basya ka sapulai kelur kaja. Hadir ada ban lodge ya ka FIR. Hari di kindia sengi lor ka jing tu lani la penokam bakla habri ka COVID-19 ka fon ka boyo na po central government. Di hani ka sengi nga one eye ka statement na makilakot na ka ngamu wayo jong ka reserve police ulakot mga ngadi banwan nam taban eye statement. Tinga sengu tonat bahni ru por ka bangyo ban brief ban eye ka statement kala pa film bagi press and media. Tinga wan ban eye ka statement kum bakalong ban ngayai buru ta ka jingkeli ban penken mau ka jingkeli kalong ka jing penken mau ko pasang kalong ni. Ngawan ban penken mau ya bang file ya kan ka FIR kum responsible citizen mli kum emali but ka bang file ru na kamle yano to unknown person mo let the law take its own course of action tikai ko ba ngawan matasi ngalawan ban ai statement kum bakalong hi banga kum legislator kum emali at that point of time mo how banai September abang aris ni gijingkeli no minister concern ngong bakanu hiyo ka fon nakabantaban yakun yani COVID-19 up to date hatu kapor up to date kamot haru to kapor mo ya kata ka fon na po central government tihenry layo ka juba pa in the floor of the house baka day 76 crore tihenry ni tegem tip ka ngayo ya ka juba henry floor of the house kalong kumba misleading ya nga yalam baklay nga ba yalam baklaru ya kipat ba jong jala so tonat begini kiki borok kiwan pau menta show collection bangis kambo pai ba ude ban sotu ude ban perkhat ba ya kiki borok nomor ya ka pisa jo pai ba nomla ban penokam bakla manur ti bar kita ki sole responsible person kidai banong fix kidai ban sha fix responsible tiki ke jemut kalong ba hadin ba subsequently ke RTI ke bayo na activist one of the RTI activists iba dispersing rani hadi ada one file ke RTI pikili ni ke ju jikali kanu na po central government ki ai ke jerap lama ke pisa hatu kopor rei niyo ke juba ko beri sispa kar kandai ke jingkli bang ai kali menta kalong south pulai klur sei ke ja la penokam baklana kala ja no sei jadi hal tanong rim lawan ni kedu ngalai ke statement barangit scam ba ho ipora lingkot nimti badukan no kala ban penstet yang ni ke interrogation nakaliang jo police department ni ngit scam bakal don po ka keti jo ka ai ka kan le la ka jo kamera barangit scam ru ngin sayo ya kita kajing bishar ngin sayo ita kajing shisha ka balong hok ka ba shong hok bat ka bishar ka ba khoi ki kam kali mereka silong nakaliang joki kum complainant nglawan ban complain dia kan dia ka balot ka FIR tika silong penpatai statement ka balong strictly betang ka tu ka baki juba papo ka assembly balai ka fair bar ka RTI ka bayo patu dispersing rani tin rela pikan mau hadin katuk an por masmi to RTI da borom deputy chief minister mohon regam kwa ban penpau kerteng ngatrai pai ba kisaki ba katu south flight tali south flight crew ka bala kali bayo ka one karkum ka face mana mo kelawan nakajong ka benta henry nga keli kejeng keli kalong ba up to date kamu adu kar artrik September ngamken mau baka COVID kanang don hadin jukata mo habang keli ba up to date temo depan IB adu katu ka kar artrik September nadong sedong kanu pio kanu pulut kanu kasa
tinrei ngangit scam itu kapori kan batai nambar ngangit bakai kemudian hakti mentah nganle no mentah nganum daap bangan dahapan da syong kum minister ngadi ngan dahapan wan ke new government ndai ke ba dongkam bishar dongkam ban lap ik ta kijing lesi kala bandon ka thok ka thak kala bandon ka jing penokam bakla ai ka an kan le la chokam ayu di Mr. D. Okay. Kiulo upatai kene kanu status chokani ka inquiry ka laya kanu ulak someone tanya fi. Ya kung bakalong mata ka proses kampat akin pala man proses nambar mga dang one sim statement kaliang jong mata si ngawan ai statement ngangit scam immediately na kaliang ka police department kene la ka jong kamram bakin pen state ka bala kanang ba ngi upai ba jong ka jala kino i yak ji sha baro